clear tu te chibai ule tun hnai maya Punjab Chief Minister in ruk kai hnoya cabinet minister pakhat abantir hnu lokin nimin tho tan ni me ni somthum khan Enforcement Directorate in Delhi Health Minister PWD Water le Department dang engemaw zat changtu ni bok Kejriwal kut ke poimo berte zinga mi Satyendra Jain an mana Prevention of Money Laundering Act lo chana man an ni Prevention of Money Laundering Act POMLA hi mi in sum thiang hlim lo dan ang thlapa lo chuani lo sum a cheprel sum thiang hlim ma chantir tuma rothil chi sang sang a leikhom thin venna na siam ni in chutianga sum thiang hlim lo hmanga mi in hun lo ram le thil hlu dang a le yani chuan he dan tlo chan hian man thei ani a he dan bo chetu te hian thiam lo an changa ni chuan a lo bera kum thum chung lung in an ta na nga yani tuna Enforcement Directorate in Satyendra Jain han man chan hi thu boi hlui to tak sang hi som pasaria CBI in FIR an thelu dai to ni in he FIR a hian CBI chuan Satyendra Jain hi tunma architect na thola ya director alo ni to na le chanpual thahnem tak alo nei to thinna company te minga ram bigaza ni azau le ya an pu a ma se kumnga chung chui chianga ama Satyendra Jain ngei po voisari lai thu an zo fia hnu po in Enforcement Directorate hian dana bo chiat na le man na trul nan hu chuak zo lova CBI lampo in an ngai ven zui lo chutiang ani mek lai chuan kumin kumtir Punjab in Thandon lai vel khan he KC Enforcement Directorate lam hian an ron thar tho le nia hriat ani a January ni somni pathum khan Arvind Kejriwal an press conference nein a minister Satyendra Jain chu Punjab in thlan hma nge ya Enforcement Directorate in an man tur thu asoya hemitum hian Kejriwal chuan Central Agency sang sang te mangkholova le politics man ruwa manga BJP ya pu a mase Aam Aadmi Party chuan engma ti sual le dan bo chiat an nei lo awanga engman hlo thu soin sarkar lai pui hian adu ani chuan Enforcement Directorate mai ni lo CBI Income Tax le agency dang zong poron mangse Satyendra Jain mai ni lovin ka minister dang le ke ngei po minman ro se thil dik lo engma kan ti lo awangin engma kan hlau lova kan jam hek lo ti in alo sei to a mase Punjab in thlan bor vela ero chuan Satyendra hi man na ni le ta lo ani in thlan na zawa kan hriat angin Aam Aadmi Party hian ro pui taka hne na changin Bhagwan mana Chief Minister aron ni a thlani chung lekin malak na thatak takaron nei ngala mani loka po ruk tum a minister pakhat abantir ti te po kan hriat kha ti chuan tuna hian Punjab kiang loka Himachal Pradesh in thlanan ma chon vele don meka Aam Aadmi Party point thei top cho in campaign program an kalpui meka Satyendra Jain hi election in charge charuatin tunlai hian Himachal Pradesh azin ngun hle heti lai taka Enforcement Directorate in an man ta chat hi Aam Aadmi Party lam chuan BJP politics bol hloa an pu ngala Aam Aadmi Party senior leader Rajya Sabha MP ni Bok Sanjay Singh an press conference nei ngalin Satyendra Jain chu thil ti sual anei lo miawa wangle man ani na case chu case phuat chop ani awangin reilo te aron chuale ngal thuai tur thu asoya Arvind Kejriwal po in vo in thole ni hian chanchin bumi te ma a thu soin Aam Aadmi Party chu thinlunga thiang hlim ram mangai tu party an ni thu le cheng khat po ei rungai lo le ai rutu te po ngai dam ve ngai lo party an ni thu asoya chumi ti fia turin tun hnai maya Punjab sarkar an cabinet minister pakhat chunga action an lak dan le sangni som panga Delhi Food and Supply Minister chunga action an lak to dan te soilanga chuti rualin thil then khata chuan sarkar lai puin a agency te politics man ruwa man thin thu soin tuna Satyendra Jain an pu na le man ani na case po case lem le phua chop liaw ani thu asoya kanrama judiciary chu an rin tok thu le Satyendra Jain po thiam changa aron chuale thuaya rin thu asoi dikna kong zo hi thil na mai ani lova harsat na tam tak ma chon tura ma se pathian kan lama atanga hetiang case phua chop mai hi a hlotling ngai lowang ti in Kejriwal hian asoi kan soifo thin angin Aam Aadmi Party hian din ani tira tang phatin dodal na le beina atok na sa hle a Chief Minister Deputy Chief Minister le Cabinet Minister mai baka an MLA rual tam tak
case lem hmanga ti buai ni in sang ni som pariat February thla a chuti hunlaia Delhi Chief Secretary chuan do ta Aam Aadmi Party MLA te puin Chief Minister House a awm laiin MLA ten kut an thlak ron ni in a soya he Chief Secretary puna wang hian Aam Aadmi Party MLA pahnin zel bang zutin Chief Minister Arvind Kejriwal Deputy Chief Minister Manish Sisodia le MLA dang tam tak te pon criminal case ming chiat thlak le mual pho thlak tak an or renga ma se dikna chu ron lang chuak zelin nikum sang ni som ni pakhat August ni som pakhat khan Delhi High Court in Chief Minister Arvind Kejriwal Deputy Chief Minister Manish Sisodia le MLA dang pakua te puna case chu case belchian dol lo tia nolin ati top ta ani chutiang chuan Delhi Chief Minister le ho te hian beina le pu ming chiat na tam takan ma chonin an lo paltlang to thina tuna Satyendra Jain na chunga thil thleng po hi chutiang in pu ming chiat na le case phua chop chu ni in Aam Aadmi Party hian an hria a minister ani na hli sak po an tum lo hetia Aam Aadmi Party lamin Himachal Pradesh in thanalo hnai ta ka wang le an party boruak a that chho zel awanga BJP in an ma ni hupura an party election in charge an mantir tamai ni an pulai hian voin thole ni hian Prime Minister Narendra Modi Himachal Pradesh sa athlok luta Himachal Pradesh sa hian rally lian tham tak nei turin BJP hian in buat sai mup ani Aam Aadmi Party le an election in charge Satyendra Jain po tongkam chetak taka BJP lam hian an beizui nge rin ani Satyendra Jain achunga hian enge thleng zel don ti le Himachal Pradesh politics boruak po kan thlirin kan ngai venzui chho zelanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni se next video in hmu le theu kan tum don nia mang tha ule